Ассалаумалейкум ағайындар. Міне Түркістан облысынан ертең көрмеге біздің делегация. Ассалаумалейкум Шоқбайсары көрермендері. Міне Ташкентке Жасур акамызға көрмеге келдік. Алла қаласа ертең 26-сына Арашан Байсары тұқымына байланысты көрме болады. Ассалаумалейкум Жасур ака. Алейкум ассалам, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Құдайым берсе, мына Түркістан облысынан Кеңес, Шыңғыс інілерім келді. Маған земляк мені бір жұртымның бір жартысы Қазақстан. Мен өзімді Шымкентте өскенмін. Құдайым берсе, қош келіпсіздер. Ертең көресіздер, мына көрмеміз болады, қазір бір банкет болады, дастархан жазғанбыз. Құдайым берсе, бұл каналды күзетіп барыңдар. Ертең ең қызықтары ертең алдында әлі. Ертең көрмені толықтай түсіретін боламыз. Жасур аканың қолдауымен. Рахмет Жасур ака, берекесін берсін тірліктеріңізге. Қош келдіңіздер. Рахмет, амин. Рахмет, ассаламу алейкум. Şimdi разговорный bu. Жақсы келдік, осының үстіне көрме болайын деп жатыр. Сөйлеріңіз. Ассалаумалейкум Шоқбайсары көрермендері. Асыражан акамыз Өзбекстан күтіп алып жатыр біздерді. Алла қаласа ертең көрме болады. Енді Асыражан ака ертең қандай көрсеткіштер бойынша қазақша түсінесіз қой? Иә, түсінемін. Қандай көрсеткіштер бойынша нелер болады, жүлделер болады? Ассалаумалейкум. Ағайын бауырлар. Бізді мехмандарымыз Қазақстаннан кепті. Ағамыз Темірхан аға. Кеңес. Аллар Кеңес. Ертеге иншалла бұйырса Өзбекстан Республикасына қой чарбалығымынан көргізме болады да вистипке. Сонда Арашан қойлар, шunu ұқсас жақсы елетіне қойларды көргізмесі болады ертең бұйырса. От чапарда отлар шығады. Бұйырса әмелерін келіңіздер, тамашалап көреміз. Өзбекстанды селекциясыға бір баға беріп кетесілер. Қандай bo'lyapti, қалай кетіпті. Бізде мысалы Қырғызстан, Қазақстанда да қошқарлар алып келіп, қойлары қошып, селекцияны өткізіппіз, давам еткізіппіз. Ерте көресіздер, иншалла, бәрі шөл жерде көрінеді. Міне, бәрі қонақларды күтіп аламыз, банкет қыламыз, мехман боласылар. Бұнда қалып, ертең азанда 8-де башланады да, көргізме. Ертең енді көрермендерімізге түсінікті болу үшін қошқарлар, сауықтар, енді қандай показательдермен көрсетеді олар? Ертеге қозы қошқар, 2 тіш қошқар, 4 тіш қошқар, 6 тіш қошқар, абсолют қошқар. Абсолют, е? Шөл 5 жөнеліші бойынша салмағы, вес бірінші орын, екінші очередте экстриер. Әдемілігі, е? Сұлулығы. Үшінші очередте рост, бойдан. Сол 3 жөнеліш бойдан белләшуі қаттасатта қошқарлар. Қайсы весовой болса, весті чемпион, әдемі болса, әдемейді. Бәріне призларымыз бар, бәрін береміз. Сол жюрилер болады, жюрилер бағалайды, сон бәрін. Ертең көреміз енді, ертең қане көреміз, қалай қошқарлар келеді. Рахмет ака. Шүкепсілер. Видеоның соңына дейін қараңыздар, көрермендер. Толықтай көрмені көрсетіп, сіздерге барлығын түсіндіруге тырысамыз. Видеоның соңына дейін қарай беріңіздер. Барыңызды бүгін күні өзбекше өзбек туғандарымыз бізге майрам болып келеді. Бүгін ертең көргізмеміз бар. Ертеңгі көргізмеміз құдай бұйырса Жасур ака жауапты деңгейде өтсін, үштілер өтсін. Ұшыларын ұйыштырып келген жерге жаңа сіздің жамағатыңызға терең разышылық білдіреміз. Денсаулықта болыңыздар, шындай майрамдарыңыз көп толтырсын.
bersin. Boshqa өлкөлөрдөн да келип мына бүгүн Тажикстандан келген коногубуз ортобузда мына болуп отурат. Мындан тышкары башка мамлекеттен да келип кошула берсин арабызга. Ушул алектенип аткан койлорубуз мына бүгүнкү күнү баарыбыздарды бириктирип, ушулай мына арташтар фондо чогулуп баарыбыз отурабыз. Ушул ынтымагыбыз ыдырабасын, мындан ары дагы күчөй берсин, арабыз толо берсин, жаңы койбаган деген кишилер арабызга келип кошула берсин. Баарыбызга ийгилик, ден соолук, үйүңүзгө келишин. У нас еще это не дошло, да, вот хорошо. Вот еще у нас начинается, можно сказать, мода, да, как говорится. Но очень раз за приглашение. Рады будем тоже видеть вас. Приезжайте. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Хочу поздравить всех с завтрашним праздником. Это для нас как бы праздник. Вообще, когда мусульмане говорят, всех стран собираются, это самый великий праздник, да? Здесь мы собрались 4 страны, правильно, СНГ. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Вот Таджикистан тоже присоединяется к этой, вот, например, курдично-сальной породе. Там можем делить, не делить, это вопрос как бы неправильно, я так думаю. Нет, самое главное, я рад вас всех видеть. Мы почти, сколько раз, 10 лет почти вместе, да? Видимся, вот так общаемся, сидим, друг друга хорошие новостями делимся. Вот хочу завтра Джазрака сказать, хорошего пожелать, чтобы завтра их выставка на высшем уровне прошла, чтобы мы эту выставку всегда восхваляли и говорили, что она в высшем уровне прошла. И они, чтобы нас завтра удивили. В сравнении с этим мы тоже, чтобы лучше и лучше выставки организовывали. У нас сейчас получается это не только, вот, например, твой куда-нибудь идешь, там, Дастархан не такой, может быть, общение круг. Здесь больше тепла, любви и взаимопонимания и отношения. Арашановоды, курдюшного направления, всех братьев, вот это направление, которое любит эту породу, всех поздравляю с завтрашним праздником, желаю благополучия, чтобы у вас все хорошо было в жизни, в семье. Всех благ вам. С праздником вас. Rahmat. Xushkepsizlar og'a. Shunchalik hurmat qilib kelganlaringga kattadan katta rahmat og'a. Rahmat. Мына выставкаға кетіп бара жатыр Түркістан жамағаты. Көрме мощный өтігі тілектеспізен Құдай қаласа. Өзбекстан жігіттерінің дайындығы зор. Рахмет бұл кісілерге. Керемет күтуі, әңгіме жоқ. Байсары каналына біткендер. Шок, Байсары. Шақ суңғынганы. Бар өзіңдер. Мына ассалаумағалейкум ағайын. Ташкентте отырған көрмеміз келдік. Көрме басталып кетті. Біздің делегация
Kattan yaptı. Mıhtı qo'shqarlar. Lorenzo qo'shqar. Burada Murg'ash to'xtlar. Sizdan mi aka? Maşallah. Qanday qo'shqar aka? Liniyasi. Uchastik va? Maşallah. Qancha? 4,5. Qo'z qisqir. Chiqdi mana yoqqa? Oldu. Ha. Aka chiqdimi ajiqa? Endimi? Mana qanday liniya? Qasında. Tomonlar ina boshqa. Uchastik ekalasida. Videoga qo'y. Videoda mı? Ha, mashina ekan. Liniya uchastik. Jackpot 24,5. Сын Джекпота. Jackpot'un babası. Kelemet. Ol. Молочный зубы. Benjamin. Franklin. Buyursun aka, barakasını versin. Qanday liniya aka uka bunu? Sharpe liniya. Just nechta sar? Tishimi? Ikki tish ba? Maşallah. Noshi? Bilmayman u kimniki. Qatsiyaptimi O'stibkaga? Nima deysiz? Chiqaman? Ha, chiqadi. Chiqadi bu. Ha, bu chiqib keldi. Bumi? Bilmayman. Bu o'zimiz Qo'qondan. Qo'qonning qo'shqori. Расположение. Farmul tutun. Ama kozdan muhtagen. Süleyman Bey kaçtı? Açıkta.
O'zbekiston mıqtı materiallarni olibdi. Maşallah. Men mıqtılarni chiqargan. Buni Qo'shqorlar, maşallah. Qara Qo'shqorlar shu. Necha shaka? Ha? Necha? Endi 2 tishga o'tyapti. O, maşallah. Liniyasi qanday? Krasavchik. Otasi krasavchik, onasi Vavan. Vavanch ba? Maşallah. Moshni Qo'shqor ekan. İlk tishga ademi bo'yapti. Buna Qara Qo'shqorchi. Qora Qo'shqor 8. Sizdan ba? Ha. Bu liniyasi qanday ekan? Liniya bo'ta liniya. Ha. Grizzly'ni bolasi. Ol. Grizzly'ni bolasi. Ha, Grizzly bolasimi? Moshni ekan bir. Qulog'in расположениесі, костяк, maşallah, жақсы ekan, garbonos. Ha, moshni yangi mujib. Kostyak, Ha. terini anaqasi chistotnosti, jumlari jiya. Zo'r boqibsiz aka. Bu urg'ochilar bilan turgan. Ha? Sog'liq qo'ylar bilan turgan. Yem yemagan hali. Ha. Qo'zg'ochi holat. Qo'zlar bormi? Qalay tushyapti? Qo'zilar endi tushadi. Ha, endimi? Manga o'tgandan keyin. Ana ati qanday? Berat. Berat. Moshni Qo'shqor ekan. Ay, o'z Berat birinchi o'rin oladi-ku. Qarab jurum-ku. Buyursin. Bularda bir normal o'rin oladi. Sen Qo'shqormi? Sankimi? Alaykum salom. Nechta tish? 8 tish. Qatsama? Liniyasi qanday? Kurdiston Belok degan qo'ydik. Qo'chqor. Ha. Kan basın ko'tarib. Maşallah, bası bo'lak ekan, jemman. Garbonosi. Ka, razrezini ko'rsatib turing. Moshni ekan. Aka, sizlardanmi? Ha, bizdan. Nechta tish? 4 tish.
Turg'iz tushirib jibering. Liniyasi qanday? Endi yotibdi, dam olsangiz. Хорошо. Qanday liniyasi qanday? Fransuz liniyadan. Fransuz? Prins laqabli Qo'chqor. Prins. Ha. Quloq 22, bo'yi 1 ish. Ana sizdanmi? Yo'q. Assalomu alaykum aka. Mashallah, qo'shqaringiz zo'r ekan. Nechta tish? 6 tishga endi to'ladi. Bo'yi qancha? 1.5 dan baland. Mashallah. Mashina qo'shqar ekan. Urg'och to'xtilar. Mashina ekstrer. Zo'r ekan ekzemplarlar. Sizdanmi aka? Bersin. Samolyotda ketmasdanmi? Assalomu alaykum. Qanday qo'shqarlar? Liniyasi qanday? Mashallah, qo'shqaring yaxshi ekan. Bunlar nechta? 8 tishmi? O'zbekcha so'rayver. Bular qanday? Bu endi chiqdi. Ko'rsatib ber. Mashinaga горбоносый, светлый ekan-chi. Kostягida. Bu at nima? Almas. Noshi. Bu Toshkent. Ikki tishmi? Liniyasi qanday buni? Buldozer 2. Mashallah. Bersin. Liniyasi qanday aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Nechta tish? Nechta tish? Qo'yishsiz. Mashallah, mashina qo'shqar ekan, горбоносый. Ati qanday aka? Jiraf. Dostoyni ati ekan. Dostoy. Qattiqmi bu stepkaga? Tishga endi chiqarib, bitta tishini tushirib qo'ydi, o'zi qo'zi tishga chiqish kerak edi. Qo'zi. Bitta donasi tushib qoldi hozir. Qanishi. Zo'r ekan. Знаменитый Лоренцо. Lorenzo qo'shqar. Oslay dem oladi ekan. Bunday qo'llarda ko'pda. Mana qulog'i bor ekan tish. Mana qo'shqar ekan. Mana sovuqlari. Mana qo'zlarini.
Qo'shqarning qulog'ini qarasangchi. Ana eshish quloq. Mana quloq qo'shqarning qulog'i osonday bo'lishi kerak. Men kenges bo'laman aka. Shok Baysari biz YouTube kanali ochdi, yurgizyapti. Hozir Baysari arasam bo'yicha. Zo'r. Sizning muxlisingiz. Barizga shukr, rahmat. Ishlaringizga omad, ilohim. O'zim O'zbekiston Navoiydan bo'laman. Qayerdan? Navoiydan. Ha, mashallah. Navoiydan Chimkentdan. Chimkentda turaman. Belovodda. Bu uka naslchilik nima desa bo'ladi? Nasldor qo'ylar bilan shug'ullanishni Alloh berdi bu. To'g'risida hamma shug'ullanish kerak. Bu faqat arashan ekan qimmat qo'y olib bas. Arzon qo'y bilan ham bo'lsa ham misolda nasl bilan shug'ullansa bu zo'r kasb. To'g'rimi? Hammamizda qoladi shu. Endi yaxshi naslli qo'ylarni yetishtirishimiz kerak hammamiz. Bizda son bastadik, Alloh xolasa. O'zim sharovatim bor, jigitlar men komanda bo'lib istayapti. Mashallah, zo'r. Deputatning balasini oldik. Ha, Quvonchaqadan, ha. Endi son joy-joy sharovatib bastayapti. Men sizning muxlisingiz, postoyanni qarab o'tiraman. Barizga shukr, mashallah. Mashallah, yaxshi videolar. Ilohim Chimkentga ham boramiz, xudo xolasa. Qo'ralarni qachon bo'lsa qo'yni to'ldirganingizda, misolda xalqqa ko'rsatadigan bo'lganda qachon bo'lsa chaqiring boraman. Menga doim aka. Bo'ldi, borib Chimkentga borganda aytsangiz bo'ldi. Rahmat. Meni juda ham ko'p aka-ukalarim serob, Qozog'istondan muxlislarim. Hammalariga salom. Assalomu alaykum. Ең мықтылар, ең жоғары деңгейдегі қоштықтар, ең жоғары деңгейдегі жаңағы салонда сол жасыр ака, шақырғанымызға құрметтеп шақырғанымызға рахмет. Елімізде осындай мерекелер көп болсын. Мектептер алда-соңда өте берсін. Енді Қазақстаннан келген үздікпіз. Бізде Қазақстанда Арашан пародасы өсіп өніп дамып жатса, бізде Байсары пародасы шығады, Құдай қаласа патенттер бәрі заңды. Біздікі де өзімізге жоғары деңгейде есептеледі. Қазір жер-жерде Байсарылардың тұқымдары орын алып жатыр, чемпион болып жатыр. Соның көбеюіне барлығымыз үлес қоса берейік. Мынау амандықта болсын, еліміз тыныш болсын, жан-жақтан келген қонақтар үйлеріне жақсы жетіп алуына тілектеспіз. Аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, жамағат. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Ана бүгін керемет той болып отыр. Жастар аға, сіздің болдай команда. Міне биыл 3-ші жыл піште, 4-ші жылға. 4-ші жыл өте көп елден адам келіп, көрме өте қызықты өтіп отыр. Рахмет, Алла разы болсын. Той құтты болсын ағайын. Той баласын. Қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік бір тудың астында Құдай қаласа. Керемет осылай көрме бола берсін. Бір-бірімізді қонаққа шақырып, ака-аканы қылып жүре берейік. Той баласын, мықтылар жеңсін. Өзбекстан сила деп баянда. Ассаламу алейкум. Ассалаумағалейкум. Керемет күн. Өзімді таныстырып берсем, Жамбыл облысы жол ауданынан боламын. Бірақ Бәйдек бидің ұрпағымын. Осы Ташкентте жердегі Шымыр бабамның ұрпағым ғой, қожық болам өзім. Ата бабам осы жерде 40 жыл еңбек еткен, Аллаға шүкір. Бұл едегенде емес, шын ол кешегесте осында Алла қаласа барып қайтамыз. Мына көрмені көріп, тамсанып жатырмыз. Алла осындай ауызбіршілікті алмасын. Қойшылар деген қауым осындаймыз. Қарапайым қауымбыз, қуанып жатырмыз кешеден бері. Керемет күш жатса, жасыраға дами беріңіздер, Алла қаласа. Бірақ та ескінің жолын ұмытпау керек. Мен айтатыным, өз дәрігер болсам да ауылға келіп, мал бағып отырған дәрігер. 9 жыл оқып жүрсем де, бәрін тастап ауылдамын. Алла қаласа, 26 сентябрь күні
uyimdan bir to'y berib ko'kparda barimizni chaqiramiz. Alloh qalasa. Toshkentdagi qara Manakkaning qizi. Hozir bolasini ko'rsatdim. Buna Grizzly degan qo'shqarni. Aka, buna necha yashar qizil sog'liq? Necha yashar? Nechitiz? Birinchi to'sh. Buna qizil. 4 tish, ha? Aha. Это Grizzly дочка. Grizzly'ning qizi. Buna birinchi tuma ya, qaraya. Bo'lib qo'zaga 100 ming dollarga chiqibdi bag'asi. 1,5 oylik qo'z bu. Mana jag'ir. Boya chaqirdik biz. Bir 500 marta gapirdik. Odamlar tur. Tayyorgarlik ko'rib turinglar, iloji boricha. Fox laqabli chempion bu. Juda ham yaxshi. Chempionni bo'ylarini o'lchab olamiz, keyin og'irliklarini o'lchaymiz. Qo'sin sizni. Konkurensiya yo'q bo'lmaydi. Yo'q konkurensiya. Abeka qancha chiqadi deb o'ylaysiz? Dilshodning gapi mashhur qilgan o'yinchi Lorenzo. Xo'p, o'rtoqlar biroz qarsilashib qo'yasizlar. Lorenzo chiqib keldi. Absolut yo'nalishi boshlab o'tib olasizlar. Akalar, to'xtatib turamiz ungacha. Ungacha to'xtatamiz. To'xtatamiz o'rtoqlar. Ko'rmayapti. To'xtatamiz. Chiqib olmasanglar bo'lmaydi. Iltimos qilamiz. Endi har holda bu yoqda minglagan odamlar tomosha qilishga kelgan, ko'rishga kelgan. To'sib qo'yish kerak emas unaqa. Iltimos qilamiz akalar. Mana monitorga uzatib turibdi. Monitordan ko'rib ana qilsanglar bo'ladi yoki mana chiqqanidan keyin syomka qilib olsanglar bo'ladi. Lekin iltimos o'rab olmanglar unaqa. Ungacha to'xtatib turamiz. To'xtatib turishimizga to'g'ri keladi. Noto'g'ri tushunmaydi. Iltimos qilamiz. Telefon syomka qilish faqatgina tashqari tomonda bo'lsin. O'rab olmanglar. Rahmat tushunganinglar uchun. Xo'p, demak, Fransuz ligasi ekan. Toshkent viloyat Yangiyo'ldan keldi. Ha? Marhamat, Simba. Simbani ro'sti. Bana ama aytib edi. Ha? Valensiya urat deb o'ylayapman, tushlarmiz. Samuray? Ko'rgan jo'qmi? Aralat qo'y. Endi o'sha turib o'tsa. Jo'q, chiqqan jo'q. 95 santimetr rost Simba, 95 santimetr. Marhamat, taroziga olib chiqing Simbani. Qo'zdan rekord chiqqanman ularda. Xo'p, tayyor tursa Zorroni olib chiqinglar keyin, bundan keyin. 135. Juda talasdan aytaman. Xo'p, vazn 166 kilogramm. Xo'p. Zorroni rosti 1 metr 1 santimetr. 101 santimetr. Metr 1 santimetr. Rost endi vazn. Zorro vazn nima deyapti? Zorro, yaxshimisan? Xo'p. 201 kilogramm o'rtoqlar. 201! Zo'r bo'lsan, gap yo'q. Bu Said Ikrom aka muxorlardan o'rtoqlikda qarshi chalib qo'yinglar. Bugungi mana shu ko'rgazmani tashkilotchisi Said Ikrom aka o'zlari ham ishtirok etyaptilar. Guldiroz qarshi bo'lsin.
Barakalla, ofaring, zo'rroga gap yo'q. 201 kilogramm bo'lib ketdi, qoyil. Marhamat, keyingisi olib chiqinglar. Zo'rrodan keyingisi qaysi biri? Olib kelinglar akalar. Absolut 8 tish. Olib kelinglar. Qaysi biri? Qalb yetib keldi va nihoyat marhamat endi uni o'sha bo'yini, vaznini va eksteryer yo'nalishlari bo'yicha baholab o'tishadi hakamlarimiz. Xalq Muxtor chiqaring. marhamat, bo'yi. Подметрно. Xo'p, xalqni ro'sti 98 sm bo'ldi. Ro'st 98 sm. Xalq. Endi vazn. Demak, vazn xalqda 181 kilogramm bo'lyapti shekilli. 180 ekan. 180 kilogramm o'rtoqlar xalq. Minnatdorlik bildiramiz, gulduros qarshi chalib qo'yamiz. Endi shu bilan mana shu 8 tish absolut yo'nalishdagi ko'rgazmamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilarga bitta gulduros qarshi chalib beringlar o'rtoqlar. Mana shunaqangi boqqan, qaragan, mehr bermasa bunaqa bo'lmaydi. Ochiqni aytishimiz kerak. Mehr bermasa, e'tibor bermasa, vaqtida qaramasa bunaqangi natijaga erishib bo'lmaydi o'rtoqlar. Shunaqa ekan, bularni qaragan Çok boysali ko'rganlaringizga rahmat. Egalariga minnatdorlik bildiramiz. Xo'p, o'rtoqlar, endi bizda yakuniy xulosalar, baholash ishlari hozir amalga oshiriladi. Bungacha men sahnaga mana shu markazga hamkorlarimizdan demak, Ulbek $50,000 nabod bakishi. Dostlar, Shokbay Sari kanalini ko'rganlaringizga rahmat. Tirkelib, do'stlaringiz bilan bo'lishib, qo'llab bildirib o'tiringizlar. Yana necha turli qiziqli videolar aloqalasa tushirib жатырмыз. Har qachon kanalda ko'rib, do'stlaringiz bilan bo'lishib o'tiringizlar. Rahmat.